Sadayana para tamu dimensan untuk memasuki ruangan yang telah kami sediakan. Maka sadayana. Oke, Kak Panawari untuk mengambil bawaan yang telah disiapkan oleh para dimensan. Apa Pak? Tak ikan apa Pak? Lamun muat. Oke, jadi ya. Dia dari Ibu ya. Jangan lik dia. Iya Pak nyusul ya. Tahu antaranya.
Angkat. Oke. Yo minta angkat. Saya kesan di si tempatan tercukup di dia ya. Ya. Kajor pun. Tadinya tak bikin lah. Ibu-ibu. Dengan tadi apa nih? Iya, yakin tempat. Akan ngerasup. Gila. Gerak. Nah, dia ya. Yakin kosong. Dia pasukan ngabe akun ya. Pasukan ngabe akun. Dia. Ketahuin kan? Enggak, ya. Tadi. Yang bikin. Aduh, mati dom karunya. Paisin. Di penta. Ayo. Nah, ini tuh. Oh, pulang sih. Itu tadi. Tangan tiba yuk, ini mau bisa sempit mah. Sempit mau ngerti. Ini diatur lima. Bawa mah gitu, Pak. Saya kan ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala halal nikah wa nazaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anikal sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ya masyara sabab man istata'a ilaihi minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu ijaun. Wa qala aidan rakatan minal mutajawidi afdalun min sabina rakatan minal ajabi. Amma ba'du fa innal umura kullaha biyadillah yahdiku ma yasha wa yahkumu ma yurid. La mu'akhkhira lima qaddama wa la muqaddima lima akhkhara wa la yantami usnani wa la yaftariqan illa bi qada'in wa qadar wa kitabu minallahi qad sabaqa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Namun katakan halang tenang saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Samsul Ma'arif bin Haji Darman, ujawijuka ma'amarallahu bimsakin bima'rufin au tasrihum biihsan. Ya Samsul Ma'arif bin Haji Darman, angkat tuka wajawazatuka mahtubataka sisi wildah binta Suryadi
allazi wakalani ala akdiha bi mahri diromataini dahaban halan. Kumaha, Mbak?